Ki nongnya trok na Jantia Hills kilapan pau bakim dan kam ya karel banwan syakateka than kumbala jupan sngau ki nong mi khmat pat ba habakran mentaka arpholai tarik rempang arja arphosau u president ka seng ka Jantia Hills Truck Owners Association uba M Shilla ulong baka senjuk ka persya jur ya kani jing temu jong ka sorkar ulaban rapru baka daw ka bapenong ya ka senjuk ban persya ya kani jing temu shna ya ka lentiral kadai namar kanwan ra ya ka jing du nong ka bakrau khamtam lele ye ki brio ki ba im sngi ban kamai jakpo da ka ba kamai kit jingkit da ki trok ka seng kala maham lupa ya ka sorkar bala da ka thmu bakan pentrei da ka ba le jubor ka seng da lele kanom aili satya Liang jonga ngadiu swasila presiden joget Jantia Hills Truck Owners Association ni don gawe ka mat don gawe isu ban percak jor kumba isu pokok kebor kini ki benagi segi beladap gustir korban jongi kadang mot ban set up gawe ka literal hangte ha Jantia Hills ka railway station da ngiling seng ilaya lum laya ba long meeting le kepot ban sajor gini ka lentiral namar pele ba ngi persya gini ada cubu dewan lentiral sengi sete ngi gi bebu gali ngi ba kamai jakpo ba sahaya ngasam dekam ban transportation juga kit ka ba kejing do nong ka bakrau namar ada cubu dewan degarel kerel ke kit bit deki hajar-hajar ton da ngi gi penjat dikali ngikit haga tang dekran haga capacity jong kali ngi penjat dikran tayar arbosan ton da cubu de wan de lentiral kin kini mar ke badon singi sete kan kit mat sisen kit lalut da kit daga kali jongi tingi dang yok kam nang yok kamai nikita daw ngi persajor tersegawero ngi kumbalong gastit jongi ke berit tam na lorga state ba dan po India tu cubu de wan de literal dole se dang wan gi de kha kena bar ke ba wan ais nong sa nge se ngi ste te ki dang ne kita da mut ngi pediang de kum kita gi de brio ki ban mo ban ken mar ngi state kumbulong menta ngi dang don state ke ba long ba ti pro ti bele kum don chu ki ba ki kini ki ba hai chnong lagi we ki chaka ki ban wan chnong jongi le ta ga daw ngi kene ngi le percajur la da korban ka tre jubor ngi le yang kasen ngim aila dengan jing percak be hadu ke banda hadu ke banda job le le kasen jongi le ta ga daw ngi tang ye khot tang ye wer lang bat ki NGO na ki perlok ki ba chu tre lang ke por tentang kisah halang mo ikut kecing kerjaan ban kerjaan lang ngi kum gede isu bagi korban gerang buat ban wanda sengi sete tang ketat berjibon Orang kerjaan nak klik semen factory kita nak klik lejong kikit ya kali top semen jongki nak factory ki la dispatch keno ke cakap pakai kuat telah don kata la kawan sisa kata ga lentiral tengi ni hak ban persyak tu namar wat yang mentaro ki kali jongi ki susong Kido ki 6 pillars, 12 pillars, 14 pillars, susok. Ngimyo araban kit ita semen ni klinker. Nama ki factory la thet kalilut. La dalade ngian tu ma. La don tira. Kamut ka ki kalijong ni bakfat ki hapsuset ni hapsutina jo. Nama ka pisuki ki kalilejong bakal kinwan kit bat hadarel. Kamut ki long shortcut iki. Tengi ni layang pang hapina no kalijong ni. Kemudian kata lada habang menta kim alat ini di lokal bangkit mau ki ke first preference kam ai ni kim ai tang ki petang adin ki kili joki one lay kata railway station lawan ka rail po eastern tales kemun ngilakut kata ko ini kenong rim bagi persyak